Lapu-lapu. Kinsa rin patay nila basta di ka katubag ikaw ang patyon. Kinsa? Ako. Saan nagpatay ni Lapu-lapu? Kaliko ni Ampol, oy! Go Ampol! Ay kuya takari sa big TikTok kuya Kuya, manayaw pasayaw ni naman si Ampol. Ampol. Yes, Ampol is very proud kay na trend yun si Ampol. Yeah. Kasi mo sayawan na TikTok Ampol. Paso, paso, paso. Pasok, pasok, pasok. 4, 3, 2, go! Pasok, 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 pasok. Ano sa? Paso, paso. Ha? TikTok. Ah, TikTok. Sige, Not TikTok. gonna make me feel. Aw, Aw, mali ay. Okay, isa ato sa presidente. Away sa- Giunsa man yung pagpatay si Lapu-lapu. Gihunggam. Hunggab. Hunggab. Hunghong nga gidunggab. Hungaw ka ba? Ay! O sige, hunggab! Hungaw ka? Unsa may reaksyon ni Lapu-lapu pag hunggab.